Madam Rebu, Regional Minister, and company for a treasure. Yet, yeah, a teacher, a canina. Nana, Onana, no, so your treasure. Yejuma dia yedie yani social media any traditional media nyina na kabom edi djuma nana yani companies akase ena ye adjuma yegina ha ye brands companies akase ena ye ne omo ye adjuma omutua yaka nana wonana no yase yaka abom yantimi megina ne nkase yayi taku anasempoa nanso jumadia udi ama asanteman ne Ghana man nyina no yetu ye ho asi ho se ehu dede bia company bia ewo Ghana anasa amanone a opese obe support obefa ye mu bia yanje ne taku anasempo ye beye ago Nana Wadaruma, Nana Amauswa, Nana Mike Brown, and I can say, said, yeah, Naminia Bema Bill Ekano. Mekansi so say, Jumedia ye bedie, Nana ya in a day, and I take ye. A Jumedia Sika Genesis, Yano, Yadia Besson, and Rubebia. Name said, there will bono quite. Ebema omo achire anyone na oben ye nyina eden ati ye kan say nana Kumawood de se wo ba ye mfimfina hu se kapre nana kapre no kreda wa ne aka kapre ni ho nyame amuwa ye kan ye ba ye nkanim gu ase ye de adeja na beba ba sedan kan yankopon se ye mu bi no wa ma ye ba bi agina inti baby a yegina na ye pese yusu sa platform no na ye ne committee na board de dwumedia no enyansa woso na ye gya ye ho ye nipadua ye pemu de ma wo mu se da rubo bia be ko dwumedia wei e wo se ekoso e ma ebe mu no se ye billboards se ye TV commercials se ye radio commercials se e wo se ye door to door Yenya ya wa hai ni yenuamo ani ha ye nyina de ho tu ho esi ho se ye beye ebio mi amegina ha yi ye nyina ye ne companies na ye adwuma media me wa rehye se me kona me ne me high sense fo kokasa omu beba ba ye bi me kona me ne Bell Park fo kokasa ye beba ba ye bi se munim se high sense ya titi su say ye beba Yama nana breso aiden eso ati say who it is say dey ho asi wona chi no individually companies I know me adwuma no ye kwe na nana bag ne kura ye kwa na ye nim say beba be yibibi inti no ye ko na ye no ma kokasa no matumi ahye mu ma na ye de aka ahoden no ho na ye nyina ye de abeta wachi inti unana no ye baya ya sam kakra ya debe kan wodi won a support pia Miva ya frame Kofi Edu ya frame Jego Shota Adama Gidie se yesi ya behwa magi ya toto nasia ebe ha dwen fise nye gi ha akamenti wiase because me shana me ta dun mu Kumasi kurofuru aha ne yade me beto ye omo na da me nchen nyina efrim fise na sabre no na ni yenyan na so nyankopon adaroma oje mi nkwa edisi ho se bia nanka niema bi wo ho sabre no a ka wo mo efrim na ntimi enfrim iti enei ewiase ko nanimu ya penyimfo manya ni suadi hunu sei se esi ayaresa bia ya enu mpo obi da ho a etimi ma no nya enkwa yewura wadama
ntaya oboma ye na santima so ta ye chi na ye na mabonti ye trimu ye dei na nkrofo pe yasemi every day a day and night bia no menante na mabo seduma ye di hu dawru na bibia timi akoso eno achikura no bosu bibia asami hwe mi botom na kakra wo musu a me mfa nhye kona bia me de bebre adwuman mu panimfo na omo de ato foto mu nti me so kata me wo kan no. Thank you very much. Please, you want me to speak English or Twi? English or Twi? Okay, thank you. All is say English. So I'll go in English. Nana, Your Majesty. Nana, we are proud of you. Without you, we are nothing. So Nana, we use our face to go anywhere, everywhere to make this particular thing to successful. Thank you very much. Nana wadaroma the striker sakakra. Me so me jaha your friend me Ohiniri Mercy Esiedu Ajumadua. Na minuanom aka bebre sene ye kan em se edomo egu ha de se ye se ye de nipadua ne ye nim ebeboa ye nana ama nanim onyam hye aye ho a mu nyina me gidi samugi yatum na ye sre ekasa enye Ghana hanko a ne ye bebo daru no amanone ye mu bebre tutu kwan ekwa amanone ye dura Sabi Ghana ma ewo ho ne Kumasi ma Asantefo ma ye kan anu ntu bebia ye tukwan a ye de ye nan ebechi na bia no ye bebo ye nana ani suade huni eso sebe ya twumedie no ebe ye kama nana wo nkwaso nana no edamosi yasoso mediane Dr. Laiki with me so afra me mansa musa me so kakra me ne menuane me mpanyimfo yeso ye de eboboa no eba se ya na nipa bonfo so de ne ho agim enti yeso ye bema baabi a esika ne kono yeso ye beji information yeso ya manade di se aha na wutwe sika na ebekọ aha na wudi sika no fa ebekọ sanse keshifo no de omo ho bagim obi be sha atare akoba bi ye na ejeje enso ne ensoma no enti eba sa de a yeso ye be ma ba bi esika ne sesa ekọ no yeso ebe ma no akọ ye das ya pa Ago Nana Wadaruma, another MP so where Opemsuo Nasa Manu. Isuta kwa my Beposo, Member of Parliament, Honorable Adelaide Iti. Osaye Isuta that dear so abahima. Ose onoso by no one can be a ye. Iti onoso edikan abua 30,000 Ghana cedis. The second, when you know 2-4 here. Yeah, call rounds no who say committee members near bread. It's as a young able to see near Deco. On my 10,000 and that day Nanka will be a part of us and go on Kabibia. Nana say, or some my additional 40,000. I'm an 50,000. Yamon say man and I. For 2-4 here. Oh, 2-4 here.
Opemsuo Wadamebru, Wawodeshia Education Minister, Honorable Yao Educhu, Onowasoma, Onowan Kasane Babako Ampon, or say 140,000 Ghana cedis.